大家平安。Jawai tu chua kajam naman namakatina na sulivat. Saka tu chua kajam jaman aurita supina kainwa cemas imazai toa sini pakedan te Yohana turu imazai toa tirwa suratan imazai toa ita kayan patu unema kayan 启示录3章1到6节。拜 Vchikanu ta azwa sini pakizan toa kyokai sadis a saskaulan ni tari vavau a meatutsu azwa na dimaja setoa na masang saskaulan no semasa pitua vavak katwa azwa pitua vituan mayatutsu a ivu kemelangaken toa su kinudan tu pinaka valualu tesun lakwa na maca yesun patskedu sasu paki kakazengi azwa tizanga uri macaca yanga ayatoa aku pinatsunan asu kinudan nekano na maacuvung ite ayaw to aku cemas manasika kipa enetu toasu tinavrak toasu rinanda sasu pasusui sasu kiumal toasu pasaliu aupai no ini kasuna pasket kikena mancuza kiparo rocakasakau au ini kasuna uri kemelanangata tuki nungida uriku sijalunan itanusun lakwa azwa itanusun i sadis izwana na toki mapida kamaya na namachinki ya kava nyamadu au yamadu uri kemava toa vtsara cerai sa kicucuranga tanwaken ayatoa nas jalep toa uri namaya toa azwa namasan tamakaya timanga uri namaya tutsuwa kemava toa vtsara cerai au inika uriku uri pena ngada na kemasi toa vavicikan toa uri kipunasi toa parorau tanga au kemelangaken daya madu kikena ayanga ite ayau tai kama katoa marka sa sekaulan ni maju itari vavau timona izwa chalinga kirandau daichua kai noa dala paravaca na vavak asi ai vivu toa maraka kiukai aichu kai noa cema sinwichiki mazai toa 启示录的3章1到6节 jualino jangkin supui nanga kemalu tu chua kajam-jaman asini putarvan tianujen 活着还是死了活着还是死了今天这段经文不仅对沙底教会也对现今的教会提供发人深省的提醒有时基督徒只会在意追求教会的外在表现却未真正看重教会内在的本质有些教会或许外在光鲜亮丽其实内在已经丧失信仰生命而不自知这样的教会需要赶紧回到上帝面前谦卑而真实的悔改依靠圣灵的力量苏醒过来才能持续信仰的活泼生机成为主耶稣忠实的见证 Sinaya jantin tu soka jaman-jamana sini pakelang sini pau pichu dan nuden saka tu soka jaman-jaman sini paki nemen dan nuden 默想安静思想自己参与的教会具有活泼的信仰生命力或是已经濒临死亡 Sinaya dan nuden lakin-lakin menem tu soka kini adavan sini paki nemen dan nuden 我们的教会是不是有活泼性的信仰生命力或者是已经濒临死亡我们要来好好的思考改努力主上帝祈求你的话语如同镜子让我看见自己的软弱和有限求你赏赐勇气活力与力量让教会愿意谦卑悔改
顺服你的旨意及带领。奉主名祈祷，阿们。Mali tu suaka zaman-zaman nama kaji nami selang semua tua kai no cemas lamunana takamelang tua varung no cemas atisu na taken latinana izuata pichori taya 我们要有活泼的信仰生命力。那么大家那么kaya na valalo te suata kiukai aya kana pasamarawa po pichu saka lamunana suliva tu suata kene davam 大家平安。